nung pansinan niyo po in month of November, pigunamantala po dining ausan ming four last things. Tinya po kasing di takatwist ito eh. Isang pinannounce may pong mabilis, dulto yung lasting. Kurin sabihan, teta maglambat. Kaya pong kaya kaming pamag-aral kanito, isang sinabi may pong lasting, detang maglambat, detang maglambat kimbiyan ng tao, tutukyan tamo po kayo nireng ausandang gospel values. What are the lastings? Ano po retang maglambat? Love, faith, hope, charity. Reta po retang ausandang lastings. Ano po? Yan po, king month of November, nung pansinan tamo, yung pigunaman tamo, tempong pigunaman tamo, Kenny, are the last things. Detang bageng tauli. Nanula po wari rin bageng tauli. Kaya katamo keng kasalpantayanan. Apat la po reti. Muna, death. February, November, pigugunaman tamo yung kamatayan. Kamatayan da rin pa kamalan tamo kindi. Biye, All Saints Day, All Souls Day. Atin tamo po nga duwang estilo. Ating magnobenang before, ating magnobenang after. Di mo po kami, bignobena kami before. Ini-start niya pong October 24 at mayari yung November 2, All Souls Day. Deng aliwa po, umpisan deng November 2 until 9 days. Mantaya po, diyang nanuya po kanukareta nga dua at yun na keng need o kay keng pastoral need na po ng parish. Ngarapin po. Anong lawenta mo po, month of November, metong karetang last things na didinan tamong ulaga is death. Kadwa po, last things is judgment. Bakit judgment? Christ the King. Iwari po, nung lawen tamo po, bala mo lutoy ng Sunday tamo as the last Sunday in the ordinary time. Pero hali naman po. Kasi next Sunday, kempun tutuki, aliwa po yung Sunday yun Christ the King na. Istong dindaming Christ the King, Advent na. Ngarap sasabi, wari. Pero actually po, Christ the King, at inya apin pa po itay tampe ka last dealing week in the ordinary time. Pero po tang nawenta mo po, in the month of November, mayakit la po rin Kadwa, judgment because of Christ the King. At tatandaan niya po itang metong ibanghelyo nung nukan sa Sabyana, kawani na la rin tupa, kareng kambing. Nga na pong sasabi, deng kambing, miras na kayo may kakaluko nang po sabihan marok na rin kambing na po, den tupa, miras na kayong kayarianan ng Diyos, at may pong halimbawa, Jesus, nino rin tupa, nino rin kambing. Yawari na po. And that is how we look at judgment. What ring mayap, karing marok, nga na po. Ating month of November, itaping didinan tamo mo naman pamigunam. Katlo, heaven, kapat, hell. Uli napin pong we focus on death and judgment, na pindeng mayap, miras laking kayang kayarian. Detang marok, miras laking may kakalukong api, nga na pong sasabi. O tapin din ang tamong ulaga on the month of November. Bakit? Kasi po ang lawen tayo, itang gospel napon, ang po yung gospel ngeni, ami tutuglong, kukutang da po, no karinya ka no ing kayarianin Diyos. No karin ing kayarianin Diyos. Sabi da po rin Pariseo, no karin ing kayarianin Diyos, kaplen niya datang sinabi ng Jesus, ala namang keni, ala namang karin. You cannot pinpoint it. Nga na po. At miglakwan niyang amano, sabi na mo, ing kayarianan ng Diyos, at yuking kilubyo. Nga na po. Itaping tilikwan ng amanong Jesus, kita pong karin tao, kasabi na napon kang ebanghelyo. Katuglong na po yung ngeni. Ngeni, bala mo sabyana, nung ka rin niya wari keng kilubyo. Paano mo nga sabing inkayarianan ng Diyos at yukeka? O ini po, imbinya ng kekatamong ebanghelyo, kinuwento ni Lot, kinuwento ni Noe. Deni po nga dua. Bakit deni nga dua? Putang lawenta mo po, ding panahon ng Lot, ang panahon ng Noe, ela po makasadya.
Ela pumigsadya kay nano mambage. Nasabi na po, mamangan miminu makesawa nga na po. Andyan yung panahon ng Lot nga na po. E da naman si kaso nung nanumbuli na ng Diyos. E de si kaso yung Diyos kayong karelam di. E wari po, anyaping they were caught off guard nga na po. E na makasadya na nyan datang karening in pamagari ng Diyos o ning datang ining sasabyanan ng Diyos pamaglinis king yato, mituran la po rin tao kayong panahon ng Noe, mituran na rin tao katang panahon ng Lot. Uling, ela po makasadya. Aw ni po yung buri kundi ng tampansen. May reflection. Yan ni po ngaldong iti. Bawal in bukas namo. Wari ne po, ugali tang Pinoy yan eh. Nano nga usta mo kay nga manong Kastila, manyana habit. Nga na po. Nano po kanong burin sabihan ng manyana habit. Eh di mamaya na lang. Wari. At tinta mo pong ugali, you have the time, sabi rapin po, nung agawa mo yung gawan mo na yung mo na pagpaliban. Nga na po, uling istumpig paliban me pa, tamad na ka mo. Ka-experience po ita. Tamad ka, kalingwan me pa. Uling ako po na misan makanyang ko Oya mo, ating kang schedule, kakalingwan ko po. Bakit? Uling mo, didinan ulaga, ngeni. Pagpaliban mo la, isipan mo, dakal pang oras, dakal ka pa pwedeng liwang gawan mo lang. Ngarapin po sasabi. Pero isasabihan da po kay katamo, lalo na rin mga to, nung agawa mo rin, gawan mo na. Papi naman po. At tali mo ito, nang kayo sabihan do, mapagal na ako, sige kaya na mo nga liwang aldo. Kanita tamo po kano magkulang. Kasi, sasabihan da, we do not manage our time. Nanuwarin, buri mong gawan ngayon eh. Hanggang ka rin ka. Andyan na nung dapat mong gawa. At sabihan mo, kaya nga 3 oras sa ini mo yung gawang ko. Mo po ka no pisabi-sabi. O pihalo-halo mo, labad ng tawli, mamumurit kayo mo ba nung nanong harapan mo, nanong sikaswan mo nga na po. That is the practical side ni po kembiyata mo. At ini mo naman yung akakita mo sa sabyanan ng Ginoo, keng maya pabalita. At ana pagpaliban, itang nano itang bagay, kayo san kay katamo. If it is time for us, for conversion, tanggapan tamo, we have really to convert ourselves. Nung sabihan mo kayong sarili mo, ulit-ulit na ining kasalanan na gagawang kong ini, kailangan po talaga, sabihan mo kayong sarili mo, istuna, ingkutang. Kapla mo sabihan istuna, after 10 years, hanapin po, potang may babad na ka, potang muna yung lakwan, misane na ka, harapin po sasabi. O itasabihan mo kayong sarili mong, aldoldo ng beko, panikwanan ko, ayusan, panikwanan kong lalarinan nga napin po. At kini pong paralan na iti, we will not be caught off guard. Uling balo mo kayong sarili mo, every day I'm struggling. Every day, I make it my commitment nga rapin po, na anuman itan buri mong gawan, na anuman yung buri mong daptan. Napin po lawin niya, itan last part of the gospel na makaintriga. Sabi ra po rin deng alagad, Ginoo, no ka rin mapalyari iti. Noe and Lot story nga na po. Ninyo naman yung pakibat ng Jesus. Nung no ka rin, ing bangke, karinla, rembuitre. Nanong aring obra da rembuitre, kakananding bangke. Ewari po, they feed on the dead body of people nga na po. The corpse nga rapin po. Buri na sabyan, akit mo akit, nung ating mete, laway may kaning banwa, nung ating sula-sula pong buitre, buri na sabyan, atin lang kakanan amete. Ano pong buri na sabyan kaya katamo nito? We can see, we can read. Nga rapin po, we notice. Itang bagay na balot aking sarili tamong makaya bebye, ang pong makasira kaya katamo. At ini po yung